Man kapor kasing bhalang HANM kajulet jurip ikidukan syat jingbam bat kentui ki banle khot le suba khnang banlat kinong bam na kanu jingma ha ka kwat ka kya Henry mentagas ngi layu I webreu bami na tendur bat let shabar hanala kajingle si hagani kajaka kalong kabi excitement hadu kata lada katanat badai pet ka food safety kamle ikapdon kam ke HANM kan sele ting ye kidukan ki padi jingbam ha kisngi banwan lamaham kinoyalam kani kaseng kani ka jingle jongte unong trei kadai ha ka khan bakery kabadon hawa tip tho madan ruting shelo ya kedukan badi kini ka jingbam latip kum ka khan bakery kabadon surok ba shelong jawai hamadan ruting na kaliang jong kaseng kan pharu da ka 1000 hamadan ruting police station bat kan thoru shaka food safety ban pendu no ya ka license jong new try kani ka bakery करो सफा करो तुम udah susah penonton साला ये ऊपर दो ठो आओ दिखाओ ठो कितना सफा है दिखाओ हमको कौन सा पानी है चलो दिखाओ कौन सा है बोला पानी दिखा दे dalam sapa kan non juga dengan ikat tundur nakapor ya kan ikat tundur nilai warni baba dai belek pun nring mentar sih habang iwan sidi benuan jurip yang ni ko hakum dan we hapo kibreu ki ya ko do sensar ya kabam ki ya le do sensar ko pin yo imta kan ko video ni ki baki nakapor kapor milawan penjurip nring ko hapo sno tahu nya trailang nring maki kim ko mo ya kim buram perkabam baro ni ki pai ba ni bam polisi bon tenat berdipet ya kini kebam ke food safety ni kepada ki bakin wan sisen benjurep nomor kejing lesi jongki kalau long sa bapalat ya polisi bon ipi di ni para member bengilawan seni kembaki na complain ya sisen ngawang ke tenat berdipet ya kini ke food safety bakin yawan benjurep om tangay kani henry baro ki jaka ki ba shet e bam nam tau pada polisi bon